Lele di alon-alon. Wah. Strek lele, bro. Mantap, bro, di lele. Waduh. Lucu nih. Strek lele lokal. Lele lokal, bro. Cepet bisa ora? Saga, saya temen. Nana tekan nuna. Mantap lele, bro. Bro. Tapi roket tonan cilik banget. Mikro fishing. Mantap. Wis. Pangan apa ya? Orang gak duit. Wih. Wih. Aduh. Gede. Ucul. Ngocal, bro. Bismillah. Gue nyantel ya. Pangan maning ayo. Us besar. Water. Was. Kecak pancing. Nah. Water, bro. Lumayan. Was, ala ucul. Nyah, wadai. Kena aja nongor ucul ala repot. Masukin kotak. Cepat, gue dibuka ya, ilah loh. Lagi. Sorean, bro. Mantap. Ganas sore ge. Peteng lah. Pangan maning kae. Wih, ser. Walah. Ora keton uceng. Ora keton aja keduren. Malah uceng. Uceng, bro, cilik. Lumayan gurih. Wah, dipangan. Pangan kabeh. Woi. Aduh, kiai wah apa sih mangan sih? Wih, dipamerkan ke sini. Davi setrek orang ngomong. Ini senono gue. Lo apa coba? Liatin. Wah, mini. Mantap, bro. Pokoknya digoreng. Mantap. Kita pulang, bro. Mari kita pulang. Sudah sore. Menunjukkan